La televisione di Nasis rappresenta. Vedram vas uči kuhati. Lijep pozdrav, drage gledateljice i dragi gledatelji. Za ovu prigodu danas smo vam pripremili pečenje ćevapčića na tavici. To zna biti malo kompliciranije od pečenja pljeskavica zato što ima više okretanja. Osim ćevapa treba će nam malo masti, malo soli i znate da ja volim staviti češnjak u granulama. Vi možete eksperimentirati malo s biberom, odnosno s paprom, ili malo staviti slatke mljevene ili čak ljute paprike, ovisi ko voli pikantnije. Pa krenimo. Stavimo mast u tavicu, malo razmažemo, tako, i iskipamo ove naše ćevape. Pa će stati sviđati. Kakva nam je bila procjena, Anteja, šta ti misliš? Možda će stati. Eto. Tako, kad smo ih ubacili, pustite ih minutu do dvije, ovisi koliko vam je jaka vatra. Naša je slaba do duše, morat ćemo malo pojačati. Tako. I nakon minutu do dvije počnete ih okretati. I evo nakon minute i pol možemo krenuti sa procesom okretanja ćevapa. Bolje ih je okretati češće da vam ne zagore. Ovisi na čem to radite, koliko imate radnu površinu. Možete slobodno koristiti špahlicu. Zgodnija je za okretanje, međutim pošto sam ja sad za ovaj primjer iskipao dosta ćevapa na ovu veličinu tavice, mi ćemo to raditi s vilicom. Sad ih sve okrenemo. Onda opet pauza minutu i pol do dvije i ponovimo radnju. Odnosno ponovno ih okrenemo. Evo, sve sam okrenio i sad opet čekamo. Znači ponovno smo u procesu rolanja ovih ćevapa. Ćevapi su vam blizu kraja kad počnu lagano dobivati koricu. Tako, sad ih opet malo pustimo na miru, nek se prže. Kada su ćevapi počeli poprimati svoju formu, odnosno dobivati koricu, tada je idealno vrijeme da ubacite svoje začine. Netko to ubacuje odmah na početku, neko ubacuje na kraj. Ja volim to ubaciti najbolje nekako na pola puta. Evo malo češnjaka u granulama i to je to. Bitno kod pečenja ćevapa u tavici vam je da pravovremeno ih okrećete, odnosno rolate, kako bi bili ujednačeno pečeni. Međutim, u toj priči pečenja vam je još jedan bitan faktor, a to je kako imate posuđe, odnosno na kakvoj tavici pečete, kakav je plin, da li se ujednačeno disperzira toplina po dnu posude itd.
ali vi to možete sve anulirati sa pravovremenim okretanjem i neki će biti prije gotovi, neki poslije, to ćete vidjeti. Evo, drage gledateljice i dragi gledatelji, možete pogledati ovo o čem sam vam pričao. Neki ćevapi su već lagano počeli dobivati koricu, neki međutim još nisu. To je ta priča sa disperzijom topline, kakvoćom plina i tako dalje. Ali nema veze, mi samo lagano rolamo svaki pol minute, kako vrijeme odmiče, smanjuje se vrijeme potrebno za okretanje i na kraju videa ćete vidjeti kako to treba izgledati kad bude gotovo. I evo, neki ćevapi nam već počinju biti gotovi. Evo, poput ovoga, pogledajte. A da bi bili sigurni da je ćevap gotov, ne preostaje vam ništa drugo nego probati i pogledati strukturu. Kako su kvalitetni ćevapi. Evo, pogledajte. Oni moraju biti malo i prozračni. To je to. Jel ima tu još kandidata koji su gotovi? Ja bih rekao da ima. A ima i kandidata koji nisu. Ima još tu par komada da se ispeku. Poštovane dame i gospodo, dobar tek!